mu mihanda yose y'u Rwanda kuva ku masambu y'Iburengerazuba kugera mu misozi y'Amajyaruguru, ibikuyu by'Amajyepfo n'amasambu ndetse n'amafamu y'Iburasirazuba, hari ijwi rihamagarira, hari ijwi riranguruye rihamagarira abantu bose kubahiriza umutekano. Iryo ni ijwi ry'abanyonzi, abamotari, abagenzi n'abayobozi bahangayikishijwe n'impanuka zikomeje kwangiza ubuzima bw'abaturage. Uyu munsi turinjira mu buzima bw'umunyonzi w'umunyarwanda. Kazinduzi ni umurwanyi uyatunze imiryango, ariko anakomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano, ubusinzi ndetse n'ingamba nshya za leta zijyanye n'umutekano wo mu muhanda. Umunyonzi ni umuntu ukanguka mbere y'izuba, agafata igare rye, yagera mu mihanda akivanga n'amakamyo, moto, amagare ndetse n'abanyamaguru. Igare kuri we niyo modoka ye, ni ibiro bye by'akazi, ni sima n'igitanda mu rugo iwe, ni ishuri ry'abana be, ni byose kuri we. Ariko rero iyo umuhanda ukoreshejwe nabi, igare rishobora guhinduka icyuma cyangiriza ubuzima. Mu turere tumwe na tumwe tw'u Rwanda, umubare w'impanuka zikomotse ku magare kuri ubu ngubu uri hejuru kurusha uko abantu babyiyumvisha, kurusha uko wabitekereza. Mu ntara y'Iburengerazuba, abanyonzi baho bagaragarwaho n'ikibazo gikomeye cyane cy'ubusinzi bukabije, ubu buteza impanuka. Mu ntara y'Iburengerazuba, hagati y'itariki ya mbere n'iya 24 Nyakanga mu mwaka wa 2025 habaye impanuka 17 zose z'amagare. Abantu 5 barapfuye, abandi 23 barakomereka. Polisi yahafashe abanyonzi bagera kuri 93 batwaye banyoye inzoga, kandi hejuru ya 1/3 cy'abafashwe bose bafashwe mu mezi ya mbere y'umwaka. SP Sylvestre Twaje Amahoro yagize ati, hari abo upima ugasanga igipimo cy'inzoga kiri hejuru cyane, tugomba kubirwanya twivuye inyuma. Ariko se nanone aha turibaza kuki abantu banywa kandi bakajya gutwara. Umwe mu banyonzi bo muri Rubavu yatanze igisubizo cyumvikana ariko nanone giteye inkeke. Yavuze ko hari abantu banywa karigazoke ngo ibatere imbaraga zo gutwara, banyonge bafite imbaraga. Kuri iki kibazo abaturage nabo bavuga ko hari ubwo babona abanyonzi batwaye igare banyoye, bamwe ugasanga bakorera mu muhanda basa n'abagenda basendera. Ni ikibazo rero gikomeye kandi si icyaho ngaho gusa. Ariko nanone mu ntara y'Amajyaruguru hari abanyonzi bamwe bigize ibihararumbu, nk'uwitwa Sanduku n'undi wiswe Cyihebe. Mu ntara y'Amajyaruguru hari itsinda ry'abanyonzi ryavutse rifite amazina ateye impaka ndetse n'inkeke.